Nubwo akarere ka Ngoma kamaze kugera ku rwego rushimishije mu gukwirakwiza amashanyarazi, imibare igaragaza ko hakiri ibigo by'amashuri bitaragerwamo. Imibare y'akarere ka Ngoma igaragaza ko ingo zirenga 101 mu ngo 109 zimaze kubona amashanyarazi bingana 93.4%. Icyakora mu bigo by'amashuri 121 buri muri aka karere 99 gusa nibyo bifite amashanyarazi, mu gihe ibigo 22 bingana 18.2% bitarayabona. Perezida wa Komisiyo y'Iterambere ry'Ubukungu n'Imari muri Sena, Senateri Nsengiyumva Fulgence, yavuze ko iki cyuho gikwiye gukemurwa vuba, cyane cyane mu rwego rw'uburezi. Yagaragaje ko niba amashanyarazi yaramaze kugera mu biro by'imirenge, ku biro by'utugari no mu ngo z'abaturage, ari ngombwa ko n'amashuri, ibigo nderabuzima n'amavuriro y'ibanze bibona amashanyarazi. Senateri Nsengiyumva yavuze ko amashanyarazi mu mashuri afasha abanyeshuri kubona umwanya mwiza uhagije wo kwiga no gukora ubushakashatsi, bikazamura ireme ry'uburezi n'umusaruro mu myigire. Nubwo Ngoma iri mu turere tumaze gutera intambwe ishimishije mu kugeza amashanyarazi ku baturage, haracyari urugendo rwo kuyageza mu bigo byose by'amashuri kugira ngo abanyeshuri bose bungukire ku mahirwe atangwa n'iyi serivisi y'ingenzi.